amogelesega mo Botswana thinking law ko ke le tisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong e ra go bua ka ditrust. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha ile gore o na le kgang itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno, kgang ya ditrust ke tabe ke bua ka yone mo ditsetaneng kana dikgatiso tse tharo. Kgatiso ya ntha ke bua ke akareditse hela ka ditrust. Mme mo kgatisong ya bobedi ke tabe ke bua gore mokwalo o dirang trust o tshwanetse go nna leng mo teng. Mme mo kgatisong ya boraro e leng ya bohelo ke tabe ke bua ka maikarabelo le dithata tsa motho o go teng ke trustee. Molao o itebagantseng le ditrust ke Trust Property Control Act number 4 of 2022. Mme e le molao o montšha o e leng gore o hetotse ole o simolotseng ka 2018. Mme trust go tewa tumalano e leng gore e mo mokwalong mo motho a hang dithoto tsa gagwe a di tsenya mo matsogong a motho o mongwe, mme gore motho yo o hiwang dithoto a kgone go di tsamaisa le go di dirisa gore maungo a tsone kana boleng jwa tsone bo kgone go jiwa ke motho o sele. Motho o dirang trust o e leng gore o ha dithoto tsa gagwe ke ene o bitswang go te founder kana settler. Motho yo o amogelang dithoto tse e le yena di tsamaisang o bitswa go te trustee. Mme o taba di tshwere a di tsamaisa yana gore di te di sologele motho molemo kana mosola o bitswang go te beneficiary. Yaanong ka ga molao mo ba kgonagala gore motho a le mongwe hela e nne founder kana settler e nne trustee e bo e nna beneficiary. Mme ga go ta ko trustee le beneficiary ga a kgone gore a bo a nna a le nosi. Ha e le gore ke trustee o tshwanetse gore e nne trustee le ba bangwe. Ha e le gore ke beneficiary o tshwanetse go nna beneficiary le ba bangwe. Mo go direlwa go itsa gore motho a bo a re ke dira trust ke tsenya dithoto mo teng, mme a dira jalo go leka go tila molao kana gore a dire bokhukhuntshwane a hithe dithoto tsa gagwe ka go dira trust. Mme tumalano e ka gore e tshwanetse go nna mo mokwalong e tshwanetse gore e bo e gatisiwa le Master of the High Court. Ha o lebelela molao o wa number 4 of 2022 o go teng Trust Property Control Act, Mastera wa High Court o hilwe dithata tse dintsi ga go ta mo go laoleng dikgang tse tsa ditrust. Pele ga tshimologo ya molao wa Trust Property Control Act ka 2018, batho gantsi ne ba dira ditrust ka mokwalo o go teng notarial deed, mme ba o gatisa ko deeds registry. Mme molao o tsentsweng ka 2018 o hetotsweng gompieno e le Trust Property Control Act number 4 of 2022 o ne o bua gore o tshwanetse go gatisa mokwalo o wa trust le Mastera wa High Court ka gore ke ena hilweng dithata tsa go laola dilo tse go teng di-trust. Mme ebile Mastera wa High Court o gatisa trustee wa ba kwala gore ke bomang, ebile o taba kwala gore founder kana o dirileng trustee ke mang, le gore batho ba ba jang dithata kana morokotso wa trustee ke bomang, di-beneficiary. Ebile mokwalo o tshwanetse go supa gore ke thoto ehe kana dithoto di tse di hiwang e le donation gore trustee e kgone go nna teng. Dithoto e kgona go nna madi, e kgona go nna ntlo, koloi, sengwe le sengwe se e leng gore ke dithoto.
go na le mehuta e harologaneng ya di-trust. E kgona go nna trust e leng gore e itebagantse le boswa ja motho mongwe yaka ke le bonolo yana ke kgona go dira trust gore ke direla bana bane. Go na le di-trust tse e leng gore ke tse di diretsweng go busetsa batho kana tsa bopelotlhomogi. Mme ebile ke tshwanetse go bontsha gore o e leng gore ke founder kana ke settler e kgona go nna motho wa nama le madi kana e kgona go nna motho o dirilweng ka ga semolaong yaka kompone. Ga mmogo jalo trustee le ene e kgona go nna motho wa nama le madi kana o dirilweng ke molao. Ha e le gore ke motho o dirilweng ke molao go tshwanetse go nna le motho wa nama le madi o e leng gore ke ene a tlhophiwang go diragatsa dilo tse di batliwang ke trustee e dirilweng ka molao. Mme ebile le di-beneficiary hela yalo e kgona go nna batho ba nama le madi jaaka ke bua ka bana bane kana e kgona go nna motho o dirilweng ka ga semolaong. Ke ha ke ha sekai re kgona go bona ba SOS go diriwa trust gore batho ba e leng gore ba tsaya maungo a trust eo ke yone SOS jalo. Go kgona go nna di-trust tsa mehuta. Yaanong jaaka ke buile trust e tshwanetse gore e bo e gatisiwa ka ga molaong le mmastara wa high court. Mme go na le batho bangwe ba e leng gore ba na le teta ya go thusa go gatisa di-trust jaana. Mme batho ba tshwanetse gore ba ikwadise le mmastara wa high court. Bone ba bitswa trust service provider. Mme go na le batho bangwe ba ba letlelwang ka ga molaong gore ba thuse go gatisa di-trust yana mme ba sa tlhoke gore ba ikwadise le master of the high court. Sekai sa batho ba e ka nna diagente. Ha e le gore motho o tshwanetse gore a ba a gatisitswe e le trust service provider mme a sa dire jalo o ka bona molato a ba a tshwanetse go duela madi a kana ka 500,000 kana a thulelwa ngwaga tse di 10 mo kgolegelong kana tsotlhe ka bobedi. Master of the High Court o na le dithata tse dintsi ha go ta mo dikganyeng tsa trust. O kgona gore a bo a baya di-trustee mo maemong kana a ba ntsha a bo a kopa mekwalo e e rileng ha go ta mo di-trusting jalo. Yaanong go botlhokwa gore o bo o bata molao wa Trust Property Control Act number 4 of 2022 ha e le gore o trustee kana o ikaelela go nna trustee kana ha e le gore foundera o batla go dira trust go o itse gore dithata tse di leng mo teng tsa mastera ke eng. Motho o e leng gore o tlhophilwe e le trustee o tshwanetse gore a bo a emela pele go hiwa mokwalo ke mastera wa high court o bitswang gote letters of authority. Hela ha e sa nne le mokwalo ga ana teta ya gore a bo a dira sepe se se amang trustee. Mme ebile batho ba tshwanetse go tlhaloganya gore ha ke le founder kana settler ke ha trustee dithoto tse ga e sa tlhola e le tsa me ka ga molaong. Mme ebile ga se sa trustee dithoto tse le ha trustee e se motho o dirilweng ke molao ga di a tshwanela gore di bo di kopa-kopangwa le dithoto tsa trustee. Di tshwanetse gore di bo di agelelwa ka gore di tshwaneletswe gore di te di jiwe monate ke batho ba e leng gore ba na le thata eo ba ba bitswang beneficiary. Mme di-trust tse di dirilweng pele ga malatsi a le 20 le boherabongwe Seetebosigo 2018 ba tshwanetse gore ba bo ba gatisitse di-trust tse pele ga 25 kgwedi ya Phatwe 2022. Mme ha e le gore ga ba dire jalo trust e tabe e bolawa ka ga molaong mme dithoto tsotlhe tse di leng mo go yone di tabe di tsena mo go teng void trust
fund e leng gore ke ya puso mo go raya gore ha e le gore trust ne e dirilwe jalo malatsi a le 20 le bohera bongwe Seetebosigo jalo 2018 e santse e tshwere gongwe jarata kana dikitikiti tsa madi e be e sa gatisiwe ka nako e e beilweng e le malatsi a 25 ka kgwedi ya Phatwe 2022 go ile hela jalo ebile ga gona ka ga go beilweng ka teng mo molaong mo go supang gore motho o ka tsaya jang dithoto tseo go tswa mo go yone void trust fund ka jalo ke molato gore batho ba e leng di-trustee mo trusting ba tlhoke go e gatisa ga e le gore o tsere sengwe sa mosola mo kgatisong ye ke kopa gore le rate le subscribe e be le letsa toloko gore ha ke tsenya kgatiso e ntšha le kgona go itsisiwe ha le ka ntshala morago mo maranyaneng a Facebook at Botswana Thinking Law le Twitter at BW Thinking Law le ka bona gore ke tsenya hale ka melao mme ebile nngwe ya dilo tse neng ke bua ka tsone mo nakong e ntseng e tla go se kgakala ke buile ka dithata tsa Master of the High Court ha go ta go tsa boswa yaanong dithata tse di beilweng ka ha molaong wa Trust Property Control Act di tsena ga godimo ga dithata tse dingwe tsa Master of the High Court mo kgatisong ya bobedi yaka ke buile ke tabe ke bua gore ke eng se se tshwantseng go nna mo teng ga mokwalo o go teng trust instrument gore gote e siame ka ga molaong mme mo kgatisong ya boraro ke tabe ke tsenelela ko teng mo maikarabelong a di-trustee ka ga molaong ka jalo ke tla le bona mo kgatisong e tang o siame. Usually it's something